Andi ke andi wong coak ke ngicerna kene maneh wong coak. Sayur. Apa bang itu kita? Timbilan harga. Tuku ora. Iya, duit ana aku tuku. Sayur. Milih si cepat sat nang bakule balik gasing. Milih tuku tempe siji, muter gerobak ping 3. Sampai sampai bakule. Kayak senangnya di dalam ya? Iya. Di dalam, sayur. Mang di dalam orang tahu nongol. Bosan ngerinyong. Ya. Di dalam. Di dalam. Ngapa sih orang gelem manjat, ha? Si Kiki nyung dodol maning, bang nek diundang-undang ke manjat. Aja ku nang Sabtu. Engko nek nyung molar-molar ana sing ngomeh maning, nganggane Rika. Wong daerah melung-melung. Cuy yang ini, cuy. Cuy yang ini, cuy ya. Manjat, anak tempe mendoan, anak tempe empuk, anak tempe jamur. Udah pekok.